Adom Trotro so na Prince owusu e cargo station obusa wo mo se eda yesi wo na ye de bo akenkan ni adesua ho dawuro no wo mu so mu sei ede na aka so wo maye wo se ye Prince wote benka mu so mu na mu nto asoba Adom Trotro baby a etwagumu ebrewe eye cargo station ye Benkora enchen epe enne eye International Day of Education ewiase ni na da ye tuasi wo ede hwese adesua ho nsem no sen ne ye toto no ya ba bepie mu ewa ha ye ne adriver fo ewa ha etwetwe nkomo ye hwe Ghana ya desua ho ensem niema ben ene tosin niema ben ne betimi de agu akwan mu a ebetumpon yo pani mi dase de edi kan no me kire madwen ye frem sechiama openi so hwe name the medication system pa tonsum ka first ye pani die ni obu a ye ko school ni ye ko suande ba be ne me no ka say pa education system na tonsum kopim say so hwe se de enem remu pa se de education ko na nkola emu ade emu mpanimfo na hwe ye university hwe primary hwe SS me ba so na me ba free education won sinsem no a teacher for no omontre omo ho ankire ye ma no ade ye kura kopim say omo pa extra classes kana agio senso den ye unhu de ekọ te ye besere mampani say wonim de bia onfa no mpagya Ghana education system no nkosoro edikan so me dire ho so na me kire aduane aye ma no di wo school no pani de enye kura aduane school free di education ne dia enye program school feeding program ne dia pani enye kura o hwe anuane ya de ma ye ma no wo school wo de besere Ghana man pani no mo hwe education ministries ne so ye premo omo tutu omo no ma yiye na Ghana ye ma ye nyina medamase mesamba opani min so medase ye frɛ me Charles said ya menuane ka no min so me de kakra me wo no education na in fact and they share senia nkwala no omadisua ne tie na free education dia beboa na nso no nka me ma yese free education no nkwala ne koyo ne ntio se den yo muntimi hu nkwala ne kwa nimdie pa ese sanka nkwala ne kosua no yen no nkwala ne kosua nkwala ne atiti wo mu de wo school o ma atiti wo mu de bafie no ebura adwene ntiase so abeka se bia awofo no ye ntia nkwala na ofie enso ye famu de yenim se teacherfo no so ye mu famu de na menim enu nti ye besere se mpanifo se omo ya omo nhwe na omo ye den omo nyiri na education no e hya ase wo nkwala na creature se den de ye ho na ade no hya ase enso nka me ma ye se sisi na enini na ekogina SS any university no na SS Crown University no yenhwe de na nse nkola ikoye nkola akoye ade ese pani etia no esan se otia e beka se ebia wentina ehumobro o se yemfa nche wahu de a nanse awenum so akoye enduru 3 days 4 days kra enti e besere empanifo no momfa nhihye yen den engu na kwam na teacher fo no omo nso yen den emfa de nhihye na empanifo yen na emfa nya adwuma se de be ya yedi yenkola na iko school se nkola no emra na daachi yeni ho no mo o ma be de o ma ba chichire yen se yeni ho no mo o ma be de o ma be se o man no enu nti se de America no nkola no bebre kura unhu se wi ni ade na omo no mo school se de because o hwe attitude no mo de kona meka se sa ndrubone na ewe no omo no bi o school enu nti mpanimfo no ma omani nko omo na teacher me da no me ko PT me ka kire mpanimfo no se ye so le je omo no ma be den omo ma she omo nchen from anapa be 7 up to be 4 o'clock ansa na nkwala na ba nche nti se bibi ne so mo an leti empanifo na ye wo fi yenim de ekoso omo nso omo afa blabo no mo nim se de blabo na eden eko nti se bibi sa unhu abofa na nche na asesa especially ma no omo na nche na asesa mo empanifo na ye se mo eden mo aleti empanifo na ye de wo fi ne yenso yes ye mo akwala ba ye mo nkwala na mba me de me susu se ye mo nkwala na ye ntia nkwala na school ye tia nkwala na school a akwala na ko school a ehun bi be den be wonu mu ama na me de akọ over council a wa wo no so esan se ye ko school na mo tia ni nti nkwala na ba ye ndi o mo achi ye den because o ya de papa nka ye de ye ntia na school nti mesre se mpanifo emfa nimdie ye den enhyem na fe se de ye ka no private schools no se omo ye we a ye man ye hu se omo ye den fees ni ade no omo je no omo man ye stable se ukọ efie ya
private schools be LGC. And yes, maybe me private school me GC. When say be any there when so GC. And I'm sorry so no. Ama obia eye de ope. Obia eye de ope. Enso ni kwa say eden. Eni kwa say konisa. Eni kwa say konisa. Mama mfa minyina so misa question we. Obia age de ope. Aban schools no ejina. Enu nti na ama private schools no enya sa akonya ne yesa na. Open me da say aban school ni de nyina ikra. So wo hwed say de aban school ne tie de a amasa. Odi to private school ho enye yie kra dansuom aban school no. Just obi aye de open teacher ni time open no de beko. Akola nso time open no de beko school. Nti aban school ni don't me fan compare. The necessary omoyi. The necessary yes so aban so li nyina no ma na ni mre. Hwe ye beka etete no ma. Wan ko school pa yetimi be che wo fie. Ade wo school ko gwa ye tro discipline e wo school mu. Enti san ye je obi asa obi abaye de opesa o aban school no ye nyina ya fama be sifa ko yigina no. Enti ye be ma aban so ma na ni nko ni school no ho o ma na ni nko aban ni school ni ho pa na ho na ankrofo ni gu more ho na manfo ni gu private school ni ya sen enipa dodo sen de benye stadium ba private school dan so ma fa kwa me alphabeta school fees dollars ni editua dollars and omutua na je say we eye ensema ene omanfo e de atodwa International Day of Education mensu so amedi mate e wo ka nim no say ka no eye ma mate no eji so say awe